Evo sad se nalazite u Crnom potoku. Nalazite se, kažem, i gledate Crni potok. Ovdje su ti naši ljudi prešli. Te ja znam, neko su ga rošli. Nije će mi biti. Ovo je Crni potok. Nije čudo što je crn, nije crn. Kako je ovdje doći. To je sad, gledate, prema Kloticu. Ja se povlačim prema Višegradu. Vidite, zaista, kanjon kako ga u svijetu nije. Pogledajte. Vozgul sam sad sišu. Pećina je tu. Tamo desno. Sad je puška pukla. Ne znam da li je šta. Hvala za slobodu. Nisam u optimisti, ali vidit ćemo. Opet prema Kloticu. Crnog potoka. Kapljica. I eto, sad za sam. Biće to toliko. Kad pređem Halda u grobu, snimit ću još ove detalje. Stvari ponovit ću još ove detalje. Ovo nije do sada gledati. Koliko god se gleda, uvijek mi je malo. Jer ovo se ne može tako lako vidjeti. Valja dupe dobro znojiti. Doći ovdje da bi ovo vidio. Ne čujem te, znate šta se je desilo sad? Jesi u kontaktu? Mjesto bilo koje si ti ili napred pojete i vamo idu prema mene, ima troje. Budi mira, nemoj više pričati, čekaj. Pucka, dođi vam pucka. Evo vidite ovo, od ovoga kamena, evo ga, Miretić. Evo, Isa se zna, sikiran, dvije pesele, ovo bilo utasano, svezano, neko crveno platno. Ovo je Halda Zenovića grob. On je ovdje poginuo otprilike prije. Šta misliš koliko ima godina koji je poginuo? Malo ja sad. Najvjerovatno ima jedno 40 godina. Oko 40 godina vidimo. Aled je jednog proljeća pošao u lov. Dolam na ove kosije negdje. To.
I eto, kad su ga našli negdje, gora malo visočije, snijeli su ga ovdje i ovdje je propisno ukopan. Kakva je sudbina ovoga čovjeka, vidite. Smiljana Bukovik. Kao je godina, jedan Evo vidite kako, gdje se ja nalazim, kako li ću izići gore na ta brda lijepi, ali i ono nije kraj. Bože, dragi. Ti si najopasniji dosad si vidio. Najdarije sam si išao. Ja. Zato ću da... Bombiću sam docero 3 gljivokože na kapi, u koje me doba nisam čuo nikoga je pucao na kapi. Bombić je gruho, ali one su samo utprđale ispod plaši. Da ih plaši iz brda. Dule je vozdo sad, izišao neku, on je iz ove kose neko sišao, on ima ovdje ove divokoze staze, on jedini mora da ide za njima lijepa vraća. Moj Halid, evo gdje si ti. Rijetki su ovdje ljudi koji dolaze, koji tvoj grob vide. Ne htjela rađe, ne te divokoze odlaze, sad ona tebe kad stigne. Ja. Ja i Dule smo ti izgleda jedne od rijetkih posjetioca. Opet sam ja više nego ti. Ovdje je bio dobar čovjek, dobar lovac. I dobar guslar. Ovo je pećin. Stavio je rusak pod glavu i ono kad doba noć dočuo se glas Srbije ovog gara, a iz sušće se čulo što razivalo šta je. Kaže, jesu sve koze, nisu, kaže, nema mi krnjoroge. A Džafer je taj dan ubio krnjoroge. Taj glas se prolamao ovom dolinom, ovom povremeno, ali je bio sve bliže. U jednom momentu u ovoj litici, jedno 15 metara, sad se to dobro ne vidi od ovih drveta, odazvala se gara, on je pogledao, sva je bila garava, kosu je imala do zemlje, gola. Se uplašio, poučio je sve što je znao, one se dalje dozivale i tražile kozu koja je bila pred njegovim glavom. On je onda vidio da ne pomaže ništa, ne šuči. Usto je 3 frži, zapario dobro, zapalio i jala i bismillahirrahmani, zajmi garu. Tako je garu otjerao. U ta doba je valjda isvanulo i Džafer je krenuo brdom iz planine. Ova priča se mogla ljepše ispričati, ali ja ne mogu, umoran sam skoro. Boravili sigurno 2-3 dana. Ovo su krpe, deke i organi, spužve, još od rata 95. Evo vidite kako sam ja tunel, dokle sam dogurao, kako će izgledati nabrzo sami Allah zna. Pomisli mnoge mi došle, ali se mora, druge nema. Ponijeti. Uglavnom smo klepili mesa, ima kod drva, imamo kome mogli bi prodati.